Kwanza on the beat, baby. Izakancane ungagijima kufika uspeed trap imakancane ungabhidlisi kuzama uplay step and ungasili please play fair mazoba busy nabo takhi soba black sad basozwa kahle masifika family headset praticamente hamba. Yabazi lawo basezibhele bezangingane la. Ngaso sonke isikhathi usuku nosuku babangalezi ingane lezi. Awudlala phethe igolo ku24/7. Kodwa ngiyancenga la nawe uyabona ungabamba nje. Mfowethu mfoka baba. Yakubamba. Ngiyakubamba. Yabona kula ungifuna khona ke la. Yabona ngathi ngazile ngizonke empumulo ngile phezulu ngibamba. Awusungitholile lokho ngihleli la endlini usukela ekuseni ngizini. Ngihlalele just la endlini. Ngiphelele stress ngalento incane. Ngiyakubamba. Manje Feder ithini impilo bra? Ndoda ngiyancenga senze nje imoto ngiphatha amapenda wayaphela ngicela kodwa just ngiyenzwa. Ngena ne. Esibram icishe yakukhabatha la le. Isiyakhawathi but at least ke wena ungcono kunenhlungu zegazi isikhokho mina ngidleka from ngaphakathi Khiphala ngaphakathi empintshami lo mfazi uyangikhawala mfazi futhi manje yini sekwenzeni mfazi uyajola ngenzela umntana wami izinto ngenza yonke into sikhokho but still ngiyakutshela kwamanje nje ngivele wangiphosa bha ngeda kufaka njani manje bawaphela ya support athi ukuphosa kanjani ku support ushoda kahle abafazi esikhokho vele wangihlaba ngedakufara zangikhona mhla ngokusasa nje ngo9 o'clock uzobe ngisekhona for in le dampara le ukuthi ufana abona lokho mfana wami lo uqala lo uthokozana athi ngimsupport njani manje ukwani ukhuliswa athi ngimenzeli lutho lo mfana ngize ngamthengela nebicycle nje phambi kwazo athi ngimenzeli lutho ukhuliswa yilo mama kuphela la mara namakhotha kanjalo mzazo sonke isikhathi bahlezi bethatha ama-side abafazi bathatha ama-side njalo kuyafana ngisho ngaya wena ukhala bazofike bekuhleke bekujikisa abona mfethu umfazi wamampela nangu uqinisile lapho hayi ngiyakuvumela lapho uyeke umfazi hayi yabona nami ngidlela bona ngikhohlwe lezi zinto abazenzayo lapho right mina mangithole lapha ngiqede ngilale ngile Spanish sazi akukho ukudlula lokho mara abafazi brami ngizokuhlungu brami ngizokuhlungu la ndaba zabafazi lezi mfazi abeneli mfazi kwamenzela mfethu ungenza noma yini ungamenzela noma mfazi noma yini Brian Wangibelale uje surobube wangithathalana nana yiwena papa wagola today ke re tlo betsa diposha ke re wena papa wagola ngwana ka re tlo betsa diposha ke ya ke nna mo Brian fa msaje phela o tsoba kile kwa Spanish engwe faka nna okay hayi papala mo ka gare maki ai re gona le kae re gona le wa mononoza nonosa gape na o ba monate makhelana ai gape la nonosa lena ka re wa bona re kholle gore papa go wa gola ka re wa nkgelesa chu hey
ebile ke fela pele gore papa go fitlhaneng wa tseba keng ka moswane ke re ke nyaka go toropong wa tseba ke re ke nyaka go reka ke nyaka re shoprite ba bone ka nna forogo ebile ke romelele mama ka tšhelete ke nyaka wa tseba nyaka go mo romela bokae 5,000 ke nyaka go mo romela serious ka nnete keke re tlo morekela birthday ska wara re tlo go bitša next week yeah re tlo go bitša o thabile gape wa nkgelela gore ya papa o e tla ka tšhelete wa gola wa bereka go le kontraka ye nngwe ya sekontiri ba re tsene ga le mo toropong nnete a ke etse lebitso la yena mara wa gola strong wa gola awa papa ke wa gola ikgone le wa gola awa o ke mo fetile mmola ga Mike wena ga Mike go tloga forogo he bothata o diang wena ke boya clinking ke mo fetile ga Mike o diang ga Mike ka la ndela tše di mo faso ka re ke di dice mo awa ska mputsa ka mkgo nnete awa ska mputsa ka mkgo papa awa na a re o sore 20 ranta mafelelo e ke feta awa ska bolela ka mkgo gape ke tla pata yo ka re nka se emele eo awa Mike o mputsa tse dingwe awa re ke tse ngwana nka se emele wena re ke tse ngwana wa nkwatisha mono o re ka dancing kwele mang wena a gona taba mpoditse o ntshabetsa ke go matlhano wa kwa wena o matlhano wa ke a molata nka se kgone ke ya molata wena dula mo ke ara se ke la lola bolala le nka se le lena next ke nyaka tšhelete mogape ke a molata ngwana kubo wena mme ke ngwana kwa phifa o right a leso Ngotshabela ko Spaneng wa tseba mara. Ejo wena o dlala mabase mo mosadi wa gago ya wena Thomas ke neng ke go emetse kwa ntlong wena No, I'm okay. wena o busy le madaisi mo Se ka tla wa tsore ke emetse tšhelete wa tsore sore ke tla la rena bupi mara o eme mo daising o tla ntshilikisha wena a tšhelete tša ngwana wa gago o šale le yena o ya kae wena o ya kae o wa stamela tenderina wena o wa stamela tenderina ne o wa stamela tenderina o bona wena hau har thaleng a tla re tlo mo bona ala sa boa Thomas o sa boa ka shiu wena tingiyasinda ngikhathele Yomana ye. Utompocha ritorcha ga wena. baba ngapha Khona le mmago wena. awuzokhomphela umamami baba hayi man into yakhe ngithandi lento yenza i-wrong baba hayi ubhizi ungihlaba ngamagama engathi ngakulethe wheelchair Betumpu. Kolompocha ritor wena sa. Ona ba khona ba lebele tshilo ba galao. Betumpu. ba Una ka pia ka wena ba. pia yakho yiphi Lemone go filtera etu musimo man. arubaba yena Wena sa lutsuma wena ba. Japia ya ka man. baba mosizulu icedile Hayi, una pia ya mo wena. amara baba ungona unginike Nika mani musi. baba ngiyathatha le Letha man. Solo story sakho lesi. Solo le mmago. O ka mmago no sa ya. Karumoto ka tsamayile no. baba mina zange ngithi ngibulale and le store abafuni abantu aba-under 13 aba-under 18 Taba ka bani leyo. hayi man Funa pia mo. Ka wena sani kusola mara mo fast. 2 minutes. Etumpukita ta umsha. baba pula Ka bankemela tsama wena man. 2 minutes. Ndebele ba khalwana ba sem. Ka wena sani akumatho wena man. Kimtata wena sani. baba every day Baba kat. Ika pia ya ga we. Ika chinchia. changing thing each time Utumela ka bana time. baba bengana choice nami ngiyafisa ukuba Ka wena sani wangibotha matwa. Kentwebi mola wena man. sorry baba mara baba Ono sala makukuba mamtsingo wa ka we. ngiyangihlukumeza Ke tlo kuba nya. anginasi Ka isikhathi tela magu kwa ile wona kushishwe wena man. Ona mala wena mshimana. baba nginayinkinga right man Wasengwa man. Yes. Kumaka muma. O wena ba khona ba lebeletse. Ba tomoto matlo gore ke maribishi. Kaka mo. I'm the boss. Abata machi. Tsola manjwa. Wena yo.
Piege ke afela igual. Amo wapala. Matumpu. Ba. Mautumpu. 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 Bana we go padile bana ba. Mautumpu. Halansolele chidi channel we. Man. Mautumpu. 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 Rengo. Utwaga we. Kana kumanye. Kitwakeni. Ya. Ren. Ya. Wala xela we. Utwaga. Aba. Taka. Amana munno. Utwaga ke. Amana wo. Utwaga ko ba majarte tsama tsama mo mkokosa. Wala unyaka. Kimetsa ufisha. Birai fishi mane. No biria turatsi bikokai. Ora ke ke mampiri. O atama mo mtsing wa ka. Wena. Utama mo mtsing wa ka le tu. Mpakisha mtsing wa. Utama mo mkokosa. Ora ma. Amana kunyechi. Utama yama. Kunyechi. Kautshela nna. Urama. Abana wena. Urama nyako. Eka bakusasa manga mo utwa. Ubulela le ma. O batla mo mtsing wa ka wena fa di teke. Tsomia ka wo khita ko. Wena tena mo. Jamsa ina ka musha mo mara ka wo. Kaile. Nkweche. O nyo mo mutelele. Ngwana o roga le ngwana me ya go roga ngwana. Nakatsamina ting ko butsa wena. Mchini papa. Mchini mfanaka mantla ba istata ya duma mfanaka ya duma ya tsama. Tata wa go duma ruban. Go se mo Utla mo wa go tsama mo tsa ke. kokoko ya di thulusi. O ka tsika mangwa ka go fatsa jwa. Ni fintahile. Bona man, sweet. Ay man next say. Ay bona man. Sis man, next. It's your boy Shades. But I'ma let you know. She's a Wonder Woman. I swim in love with you, trigger pull. She's a Wonder Kunjani? So. Ukhona uthanda. Mfunelani sister. Uthini squad ngoba uyazi ngihlala ngizobona umntwana la. Enhlekiwe nawazi. Yazi sister ukuthi saka move on nje. Unomunye umuntu. Ebrahim, lalela ngifuna isister lakho mina ngifuna ubona umntwana. Ngicela ungibizele usister lakho ngikwazi ukubona umntwana. Yazi yanginyanyisa. No, wahlahla amehlo ngathi ubona umuntu wrong. Ngaphatha mthondo. Uphatha mthondo yini? Nakuthi bani mara ungenwe yini kunje? Hayi mapulu ungazongidaka. Nakuthi mara kumangitshela. Hayi mapulu ungangidaka. Ngitshela njani angimthandi lo. Yithi mina kumangitshela ungidipha ngisavela ngiphathisile ngale. Angezi. Madoda nasimhlola babe. Yazini. Muntu. Uyazi ukuthi yini? Angifuni into zokuhlanganisa nawe, angifuni into ezongenza ukuthi ngibe seduze nawe nje. Wena uzongithetha ufuna into ezokuhlanganisa nami, sahlangana sinawe. Sahlangana sahlukana nawe uyathi izinto zahlangana siphinde sihlukane. Ungangixoleli. Ungangimoroseli. Ungalingi ungimorosela impilo. Ngikude khulu ngempilo. Sewunempilo manje wena. Impilo uyazi wena. Nakuthola ungimahosha wena. Mina njengabe into leyo. Sewuzongitshela sewunempilo manje. Chama. Enhleke yazini, ngicela something angazile lokho ngicela uzobona umntwana nami. Uyamazi umntwana? Izolo kuyazi ukuthi umntwana. Baba beumbiza nango. Uyamazi umntwana? Wamgcina umntwana ngalesa sikhathi umntwana. Hayi ungazongidaka. Uyamazi ubonyana kanganje? Uyamazi ukuthi usupport ngani? Uyamazi? Uyamazi udlani? Uyamazi umbathani? Uyamazi uyangana esikoleni? Yey ungangiphenduli. Dlalela ngikhuluma nawe. Ngikhuluma nawe. Adingi imali. Into le ivulelwe nguwe. Chama, ivulelwe nguwe into le. Yasolo nokuthi ngileleni bengazi. Ngithi mina uyamazi umntwana bonyana iboyfriend abhalanga esikoleni yethu uranta njengoba umbethe ijezi adura kangaka iboyfriend leyo ithenga ngani esikoleni. Support thina support free education uzongitshela next. Ungazongitshela lakho ungalingi ungitshela ngabe
prep kitchen uthomile ukhuluma isikhuluma isikhuwa sakho isikhuwa ngidoma ngikhulumela isikhuwa yazazi isikhuwa angazi ngikhuluma isikhuwa solo ngakwaziko ndoda nje isikhuwa bengisazi yazini ngiba ukuthi ukhamba uye lapho ubuya khona ubalochisa ubavuse angifuni into ngihlanganisa nawe angifuni into ngihlanganisa nomntwana nami ngowami umntwana lo support ngimi nomntwana support ungendlela ibile ningarasa ngifuna ukuthi ungorosele angifuni ukuthi ungorosele ithando la mayi mina ngiyathandwa yazi ukuthi khathi sama period pain very serious into ongayaziyo angibisi ngosesi ungalingi angibisi ngosesi ngingudade nginje ngiyabona ngingudade ngingudade ngiwanga kodwa angibisi ngosesi ngilanya kumfowethu lo ngendli lapha number 2 ngangitshela ngama period pain ngoba nephetha ulazi imali lesitolo uyangizobonyana ngidini iphethe ngithi always lele linganazi indlela lele liso li7 rand awulazi ukuthi imali lesitolo ungalingi ngitshele ngembezi ngiyakrabhela uyanyenyisa and ngiyabona ukuthi ngizogcina ngikwenzekayo wena sethatha lento lo nikazi umntwana nami ngizobuya ngimbono yini khona lo yazi next stop kuza la yini khona lo ngizoza la cat to Cairo kusene mina ngicabanga ukuthi ngizembona baba noma ungalinge khamba uhlala nawe khamba uhlanya ngathi uhlanya vela ngathi ngingene ngani ngathi uhlanya khamba uyamaza ngithi unyoka uyamaza yahlolelwa na bashokuthengela uyihlo basho nguyihlo thatha bashokuthengela into naso endlebe ezikhulu nathi vela ngilapha ukuthi livela basho linguyihlo nanda ngaphandle thatha into naso bashokuthengela ngiyazi nokupenyana yini Owen, abona sokola iso. Osampush. Sorry man, groot man. Push up. Check. Sorry. Man. Tu man yana ba. Ja. Chofo wena. Chofo wena. Wena, yebo. Skapa uzara man, groot man. Fuck you wena. Like why you pizza ka fuck you? You khona ukuthusa ukuthusa mona unemone ukine ukuthusa mo. Cela ungangithatha. Wena sa le chobarere wena. Ngithatha njalo. Kupana wakho wena. Chobarere. Ngifustana mara ungangithathi njalo. Mina chobarere wena. Ngithatha njalo. Uphuza masepa iso. Hawu. Yakuhlonipha uhlonipha. Wena chobarere mshaka wena. Lento nyanga khona ihambi lokuhamba. Chofa wena. Chofa man. Deshitarere yena. What's it? What's it? Chofa wena. What's it? Good man. Na, asipaka. Kanti. Onyela wena bo. Check. Check now. Go on. Go. Hawu, thatha password. Ora kokone ngokota.
Rete la kuwena wa go dipula tsona ka magati. Ya mona ya pa ba fona reta. Ao ba batho. Ya Kona la bothata-nyana man. Ke bothata bang? Na bothata-nyana. Ke bothata bang bo? Tusha. Le go penela ke penela mo. O penela ke. Mona. Ai, o le a ke ka ba isile o isile ya sa tsamaya. Bo batho, ntwa ga o ibima le yona. Ya, ke bona ka re ka right mo. Right, go feta jwang ga bone bo. Ai, o tla feta ska ba re. Tla feta. E ke shift sofa e. Kono feta ga botse. O dilo bo di mo sofa. Ai. Ya penela. Fele, floga go. Go wa tsi hore go padile ka moto wa we. Gata ganya. Tare mo ra botse. Le no khajwala, o sa no. Ska pota ba sepa re khajwala man. Dushi mo gili mo fast. Le wena o iteke, gape o iteke. Ke Fa le go tla reng a Ka khela man. ke go kukile mo go kukile. Hawa, baba wenzani? Wenzani tani? Wenzani? Yazi ngiyahlolela. Udzuna mari chateni ngaphandle la. Ngiyezwa lo msindo wenu la. Ngiyahlolela Kwenzakalani ba? Ngiyahlolela swidadi chitela le dali ngixoxe. Kwenzakalani? Awa ngihlolelwa khulu singibabela abantu abami lo ya. Uhlolela khulu, uhlolela kwathi uzobona abantwana, cabanga iminyaka kazengaka. No. Ungabi. Ehlisa umoya. Angilwi dali, angilwi mari uyangigwadisa angezi lapha ukhona. Kodwa bengamelanga ngize lana mina. Bengamelanga ngize la. Njani manje? Angithi uyazi ukuthi wena uhlele ukuthi lo muntu wakho uyeza. Hawa bengazi sithandwa sami bengazi dali bengazi. Mara ngingayenza njani nje into enjalo Next time ubohlela into. Hawa baba bengazi ngixolela hle ngiyarapela hawa bengazi baba bengazi. Ngingayenza njani mara into enjalo baba? Uyazi ukuthi ngikuthanda kangakanani. Ngazi khulu baba ngithanda into enezinjengalezi. Ngiyazi. Mawuphakathi kwalezi into ngomtshela ingezi. Ngiyazi. Ngisithandwa sami ngiba ungixolele baba ngiba ungixolele tu ngiyaxolisa khulu ngiyakurapela ngiba ungixolele tu baba ngiyakurapela manje sithandwa sami ngikurapela khulu tu dali hayi man yabona lana ngiyazi ngazikhulu ngikwazi khulu lapho waziwa ngimi la ngikwazi khulu ngikwazi khulu lapho ngikho ngixolisa ngingakholisa ngiyazi ba ngiyazi dali ngiyazi khulu ngiyaxolisa sithandwa sami ngixolisa khulu angifuni next ngawe hayi man angifuni next ngawe angibereki ngondliwa nguwe ngikhaya apha nabantu bakhe bandliwa nguwe hawa ngixolisa khulu baba mara ngiyaxolisa kuthi mara ngiyaxolisa yazi angeke ngiphinde angeke naye abusabe kumconjwana wakhe la ngimtshelile naye losikhwama wakho lo lungisa indaba zakho naye ungathi wami sweetheart ungathi wami mana kusingwami uyazi mina undwa nguwe sithandwa sami hayi hawa dala angeke ngiphinde wena yenza isiqiniseko ukuthi uyalungisa naye before uzobiza mina la sengilungisile ngithi nawe ulizwile ichat ekade ngaphandle lapha ngilungisile konke sithandwa sami angeke aphinde zela ngeke lalela angifuni iphinde yenzeke lento la yaphinde yenzeka lento ngophinde ulibona unyawo lami la hawa skrufu ngikuzwile sithandwa sami ngikuzwile dali ngikuzwe kuhle hle ngikuzwile akhusi ngikuzwile uzosola hawa ngiyazisola njani baba sofuna ukungilisa sithandwa sami hawa dali man ungayenzi into enjalo ngaba yini mara ngaphandle kwakho ngingaba yini mara lalela lokutshela ngilalela umsindo eya angofuni nale ndlela engikhuluma ngayo abangiyithandi ngiphushwa uwe yenza sure ukuthi zonke izimo zihamba smooth nami uyangirara phela ngikwazi nje uyangithusa please no bona re facility break because I gonna awayina taba ke re o facility break ma ke ra o ba le mo o tlosa mane o tsoba maoro go tora ba mora ngasa roba ka mone monna o ka pare compara so se ke monna sona se pregula mo tlhe se ka nsietsa koloi ka go gopela tu tla ga botse ya you job ya ka sure gore wa Ndebele le tsogile jwa mma go tsukile ga botsa mara isi kopane se mma mola tsile mola ke re se thuso so fa o tshie ya ka asa go nkitika moshimanyana we o kitikelang gape le wena ke re wa tswa wena o batla go mo tsa rancho fefela go mogopelo rancho be se go ngagata
wa moroa nga se roga susela ka se roga se ke ra go motho ra o dutse mara o thušitšene ya yo apala soko go fihla mo maro mara go kaona ke re fitlhe ke fitlhile mara ke fitlhile ka thata mos awa mara go swane a go tshwaniwa o ra yona go kwela botlhoko awa ke re a go swane ke re o fitlhe o kgonne go fitlha wa o tima phone go founela mange nna ke founile mo wa tshwara phone a bona ka e bona nna phone wa ka e hwile speaker ba e bereke ga ga empare ya go tshwara ke le phone a go tla nthekela phone jwang a tšhelete a e fa ditšhomi tša gara le ka madeska yone bele ke a tseba susi se ba palamata o tlile mo le motseng wa ka mo la tlampotsa gore ne bathatanyana le ena ka mo e fatfat le alwa ka ba šetša tlogile a ketima mo a go bolela ka taba tša motse wa rena kua gago o tlile tlampotsa mos monno a re sele wa tsakeng tshwanetse kare ke ne 20 rantanyana ke rome ngwana go rekele cool drink a tlhetse mare wa go zama smell Mama. gona re jwang Ba e tlasa koloi ka ko mokgotsi wa ka. le bereka ka metseng nna ke go roma ka moao ona o Ba rile bo re patela. tšhelete e pele o tshwana le papago a le tso ra le bakana a le tsebile go le diang ka yona nna ke busy ke reka dishebo ka mogae lena le kitima a le tsebile gore berekang ka tšhelete tsa mo re rekele borotho bo botšheu o rekele fanta orange ele ya fake ele ya 10 ranta Nna tšhentše ko tšeng. ska ba ite o tše tšhelete ya ka o tla sepele o tshwana le papago la dula kwa dithaeseng ka mo Awona sesi. Njani? Bengizoba ukubona i-social worker. Sine appointment namhlanje bengizile. Usisi ngathola igama. Umapuli. Okay, abekane lindile. Mara ngathi ngiyashopha ufuna isibhedlela. Oh yes, ngiyasilandela, yes. Yes. See. Uyaphi? Yes, given. Uyaphi? Uze nami ngisho la. Angisho uze nami. Awuyi la, uze nami. Iza. Nangu sekafiki. Nguye. Shi. Kose dice la boca que no puede legal. Ngisaqala ngihlale lapho uzongiza umistake. Alright sis. Manje le dodo uthi ngafuna ukubona abantwana yenza nala. Ibizi dot. Ibizi dot. Ibizi dot. wena ungihleli la wangihlala la ngibona ngifuna ukuzwa next Nakuphi god? and into engihlanganisa abantwana Ngasala nakuphi kusho please bala. Ngasala nakuphi. Lisundana. Abangani bakho nabangapha kosucalana nawo. Lisundana la ukezila ngithi. Awukezila. Orukufonela umntwana lo ukufonela ngubabhlo. tshela mina ke Ufonela umntwana lo ukufonela ngubabhlo. mapule kungitshela ngoba umntwana lo ngisongo sakhe ngoba Ngambuza ibhesi ibhaliwe. Ibhesi ibhaliwe ukuthi isongo imali sakhe sisalo. ngobani Awunazi uqoba. akusisami isongo somntwana Ngesakho manje. Uyamondla na. Udlala umntwana lo. Isibongo sona ngesakho singabhali isibongo. Isibongo senzina isi. ukungamondli kwenza ukuthi isibongo sami singabereki Ngizositshentsha. khona manje uzongitshela ukuthi ngingasezi bona abantwana bami sewune-artist inomntwana nawe out le iyini yona ingibaba kabani Ungabuza ukuthi umuntu yini akusapotela abantwana. Akondlela abantu abakho. Ukondla ukuthi umuntu wenza umntwana. Awunesibindi stru. Ungabuza umuntu ukuthi wenzeni? Akondlela abantwana. Wona ungakwazi ukuthi badla ini? Awunesibindi shep. Awuyathanda. kumele asho ukuthi ilungelo lokuthi ngingasabona abantwana bami. Uzithanda Oh my yeso ra tla go lwa mo re tlo lokisa mathata nna ke nna Mr. Tlone ke nna mogolo wa social worker ke lena ka mo ka kena ka gare re tla re bolele
bika fasi Mr. Mr. Mahlangu. Yes, sir. Go bile mo gore kartis ka se tabeng ma ya boleshi. No fihlile mo a reporta gore kana le papa gona le mori ya mo sha jo gona ke le go pela re tle re boleshi le ka yona taba ye. Re ka stolo ba se re thushi ka se. Mina ba ngizokubekela wona nje straight. Futhi ngibizeleni la angazi. Into engiyaziyo mina ukuthi nginabantwana nomalo. Umalo ujikile ucomenye indoda ngemva kokuthi sihlukane waba yinkanyamba nje into nami ngingayaziko. Akasafuni ukuthi ngibone abantwana bami. Ngoba yena sayathola indoda uthi no mina abantwana bami bathi mina ngizobona abantwana bami ngizomcabanisa nomuntu wakhe. So angisazi ngcono vela nginikeza abantwana bami ngizihlalele nabo wena. Because manje angisena authority ukubona abantwana bami. And nangifika uyangithuka uyangicabanisa wenza yonke le public violence phambi kwabantwana njengoba ubona nje ngiyafuna even ukuthi ngiloshise umntwana and ngenza everything ngenza yonke into ngithumela imali every month ngenza sure ukuthi abantwana banayo njena kwesithuku ukuthi abantwana beze ukuze ukutheza nomntwana oyi-1 angazi ukuthi yini indaba because nje uthande kukhona uselele endlini akafuni ukuza nangithi amlethe akafuni ukuthi ngibone. Manje ngiyazibuza ke mina ukuthi ukuhlukana kwethu kwenze ubutha or mhlawumbe kufanele sibulalane angisakhona ukuthola ukuthi kwenzakalani noma mhlawumbe abantwana ngibakamayethu mhlawumbe nina niza ngicacisela namhlanje ufuna ukwazi ukuthi abantwana ngebakhayiwani noma nami ngibenze ngedwa mfana ngibangedwa ngenze ngedwa vele mina ngitshele straight ukuthi ngiphume endabeni zami nabantwana bami ngikhambe ngokuzama enye indawo somewhere kuhlukane nayo cace vele ukuthi anginabantwana. Mr. Mahlangu. Yeah. Kodwa ngisanje ase solution. Yabona mfowethu, bana ke bagawo. Ibami njani abantwana ngingababoni? No. Ngibami njani abantwana ngingababoni? And kwesi2 into esiyidinga uthi namadoda sidinga uthando, ihlonipho nekhe. Lo akana nokodwa lokho. Into yazi ukuthi uzomthatha. Ungathi lokho. Ungathi lokho ke. Guys. Yes. Kidoko pela ka utera jola ka ntle for tlonganisha. Okay. Mara tla otlo ba re tlo le isha. Statement desa make na so. Lona mphaza ga jiso. Uthini yena ngesakhe ngoba ngifundele sakhe. Ukubhalile ukuthi afuna ukuthi ngibone abantwana bami statement sakhe. Ukubhalile ukuthi sekacoma indoda enemfubo. Asindere kwa social worker ukuthi bathanda ukuthi ngicome bana ngicome. Asindere kwa. Guys Asindere kwa ukuthi fanele basho ukuthi ngicome bana awa. Indaba yami leyo. Ukucoma sekwaba ibusiness ne? Yebo. Guys ara no toro bana mara tlo tulukisha matata nalo. Mara ngitshele ke kunguwe njengendoda. Ungahlala wena ungabathenga bomahosha kuso. Yeah, hawa balela bapala gago. O ka dira jwalo go fihlela re lokisa mathata re nang le bona. Gape mo re lokise mathata re lokisa bothata ka bothata bo. Ke bothata motho. Bofi. Ke motho wa o tla ona ntho le yo ba yenza right. Ungafuni ukukhuluma bengazaziko. Angisazi lesithutheni isikhuluma kwesingithi mara ungabize ezinye izinto ngamathatha ni. Okay Mr. Eric go bala le statement se thandile ka semajile mo. Mara go bala go tlore tsena go ka rena ba akana na pahla go sare nyare. Baba njengoba ngithwile lokho anangizala mhlokhane. Ubaba lo ungikatelela abonyana bazobona abantwana. Akabazi ukuthi badla ini. Sengize ngacoma naleginza. Ngesimanga sobonyana ababondla abantu bakhe. Babili bonke. Angazi ukuthi mina ngizobondla ngani ngoba nama ngibereki. Bathi uyabondla yena. Ukhamba tshela abantu ukuthi ondla abantu bakhe. Ufuna ubabona ngekani. Basho mina nginekani ngiyathukana. Mntengenzeni. Abantwana bana bayesikoleni bakhamba ngetransport. Samba ninyo. Awu msanami. Awu ungenzi njalo. Awu baba. Bakhamba ngebhesi. Bakhwela ibhesi abantwana bana bayesikoleni. Bakhwela ibhesi. And baphatha inkhaftini. Bakosi baphatha amaracheni. Bakosi baphatha yonke into ngesikhaftini. Lephatha amaracheni. Manje ngizothenga ngani into yesi? Baphatha ungabuzi. Umrondo uyazithenga into yesi. Abantwana babayadla. Badla kamnandi khulu. Ka gore statement se mayile Mr. Mahlangu. Sawa bana ba hlokomela. Ka mo ntse mama ba pale. Ana ba mola.
re tlo dira gore o ba fepe ka mokgwatse ka molao wa mannete re tlo ya go berekang gona re tlo ba tlhalosetša se mme a se reke monna yo mongwe le mongwe o swanetse gore a sapete bana ba e leng ba gagwe bhuti omdala yakutshela iqiniso mna nginabantwana abaningi kakhulu uyazikara ngendlela ukuthi Yes. angikhoni ukuthi ngabathumela bonke imali ngenyanga eyi-1 inyanga epheleleko bengithumele yena ngithumele 2000 rand mina inyanga ezako hey manje akutsho ukuthi njengoba ngingakhoni ukuba nakekela bonke abantwana bami ngesikhathi esiyi-1 kufanele ngingababoni ngingibababo ngiyabathanda abantwana bami manje noluthathaphi ilungelo lokuthi ale ukuthi ngibone abantwana bami oluthathaphi ilungelo lomthuka khona oluthathaphi if ngizomvulela icase okay guys officer yena ngathi ngikhuluma mama ngisintanga officer yena ke go netefatša gore manna o fepa bana ba gagwe oh so officer ke officer yena eo ke ya molao monna yo mongwe le mongwe o swantse ra fepe bana ba e leng ba gagwe yenenzeni no nangenza ngibathwele mina ngithi wagijima ke na up and down elokishini nekinza mina ngizinakekela abantwana yoke wena kosubona nekinza constable re bolele ka mokgwa mmayo gore o dumetsele kinza ka baka sa gore wena o sa ba supporta akabuyelana nami-ke mustani ngenzeni akabuyele endlini ngenzeni wena ora gore o dumela gore lapa la gago le bekotseng akabuyele endlini asikhambe siyele endlini nje ngimnikele omunye umntwana angilapho so kanyolo re tlo e fetša ka mokgwa re tlo dira maintenance order no maintenance order re tlo romela ko company ya gago gore each and every month ga tšhelete ya gago e fetšo ke ba re debit order ke eno go yona eno ba re ganyeleng ka sone finalize re tlo tšea bokae re tlo lebelela ka di-expenses tša gago tša kgwedišo nna ke support-a bana ba baithene ke di-expenses tsaka tsewe ke patala stolmente sa koloi a ke na indlu ya moithethe lo ihlala kuyo nje ngikhuluma nawe nje mina ngiqashile ngihlala emqashweni but mina ngikutshele ba imali engisala nayo mina i-600 rand ya re tlo netefatša gore re cancela tše re gwa di bohlokwa mo dilong tša gago ya kukho engakwazi ukukhansela bayazi umcolele ke se molao tlo se dirago Mr. Mahlangu ga e larena kuhle ikhotho le imayelana namadoda ayikho neyodwa into abafazi abayenzayo eniyenzako Mr. Mahlangu ke ge mma gore na setšaboletse gore ga bereke ene bana ba hloka dijo ka kgwedi mara thina savota soke Ubalo zakavota, ubona mina nalipha. namhlanje simthetho uthatha bona babeka phambili nami ngavota unabantwana ba ya ke nabantwana ere ke jere so Mr. Mahlangu ke Bible ya rena le constitution ya rena ma South Africa mo ke ka Bible era monna tlo sapota la palabra le mo Bible le mo ya gore monna mo le mo tlo tlhokomela la Bible le la gagwe lena le dikinza mogala Ndaba kweyikinza and ukondlela abantwana umndeni nami ungena ukondlela likinza abantwana ikinza abereke uhanda ikinza ufana yini usala ukondlela abantwana o tlo sapota bana ba e leng ba gagwe ba umaphula ecoma ikinza and then angisakhona abantwana angisakhona ukuphaka ikolo yami ngaphandle ngenxa yekinza awungorejele Mr. Mahlangu into engingayitsho mna ukuthi idecision enye nenye niyithathako lapho seyilungile akusenani ya no ngoba vele kuyinto eniyenzako ukuthi nijamelana nabafazi seyinto enizayibona okay guys asikhambe msanam asikhambe nawe uyangihlazisa nokona uyihlo ngabe uyamazi ndiyazi ukuthi sondliwa ngibaba lonke ongikhaya lo hayi wena ma hayi asas
ngibuyele mva angizibuthelele ngizole Mapule Wena lapho mntazana Ma akuphi harafu man mama rakani wayithanyela kunomoya kazongani hawa mama ningenzi njalo cala kuyafana umoya lo musubu selinzibeza emva kwakho ngithanyele arasibuyela ngemva kwakho nanyana kunomoya nanyana kunjani ngilisa ngithanyele lesi stretch engikiso awusazi ni ngiphi harafu leyo mari silukazanesi nkosi yami ngiphi harafu leyo mntazana minguwole yeso awa khamina situsathe nestress sokuthiwa ngibaba na baba Nkosi hayi kwazi Nkosi ngabe mama mari uyangihawula kuzi angikuhlwisa yeso okuhle nokumbi awusakuboni nokureha awusakuboni kodwa cala uyathanyela inzibiselo ziya ngemva kwakho ziya phambili mara solo uyathanyela ngibangiphinda okola le awa jama ngisenayo okola le ngolisi Ngazi man, angazi. Vele kwazi Nkosi. Utsho ngani? Kwazi ongaphezulu. Mapule! Uyayembi ikharafu leyo na? Uyeza ulizulu? Lezo mani insibi zami eziyakhamba. Akhulu jahe Ngitshela ngathi mara kwenzani bathola umakoti akhulu jahe Etaphi ikharafu leli. Ihlolo lena. Uyayingasho mara ukuthi uzokufika Umnikele ikharafu akhabile nje ukhabela imhlolo le. Mapule! Mapule uhlolani? mara kade khulu ngililindile Yeyi mrazana ngikhuluma nawe mani budala bani nibenza lapho bu. mara sithanda sami kanti komngathi ukuthi uzofika futhi kangaka Baby. Mapule! Mapule uhlolani? Ningene. ngeze Mapule uhlolelani? ma Yinto engena khale. Mapule. ma Yinto enza komgweza lo wena. ma ngenze Yinto engena khale yini? ngenzeni ma Usekathandeka? eish Mapule usekathandeka uphi? awa ma ngizokuthe Hey, masuzilumilimi umntazana kithi usekathandeka Ngale ini Mapule khuluma mani. sombethe khulu kwanele Ngithi jama sisilazana ezingene ngaphezulu. ngizokutshela bekuthelelo phasi ma uyazi kwakade ubaba saphila ngikusabakulu betha beka phasi sikhulume ngikurapela khulu iyawa ngumami-ke lo nguye ngengimaziko beka phasi ngithanyelo sikhulume Phakanyelo etshwela. awa ma ngifuni njalo vele ngathiwa ngibaba ngifuni kodwa ukulahlekelwa Hlala phasi ungitshela isila zakho. ngiyahlala Uthi kwenzani? Yinto engene ngekamureni le. ma angisho uyakhumbula ukuthi Mapule, ma ubelethwa ngunguza. awa Uyakwazi ukukhuluma? ngiyakwazi Khuluma. ma angisho uyakhumbula Angitsho ngikhumbula ini? angisho ma ngakutshela ukuthi uyisa kathandeka ngamthola nomunye umrazana so ene kade angibetha ene kade angasondli kade angabereki Mapule, yabona ma indlwazo ziningi uyayazi ikambiso yesikhethu wena njani? awa ngiyayazi Ngiyakubawa ungilalele yezo. Angifuni bona wenzela umuzi kube kwamagida sibhekane. Kube kwangena phuma. Mina isokane engilaziwe lapha. Nguyisela abantu abakwabo. Namhlanje ngizela namanikelela naka akananhloni. Ungichiya ngaphandle, uchiya mina ngaphandle. Ungena ngakwami. Mapuluma ngihlonele. wakhamba uyisa kathandeka ma ngiyomthathaphi Wayaphi? waya le mrazane nakhe lo ngamthola na Wayaphi usekathandeka? Watshela abantu. Wena uhlukana nosekathandeka namhlanje sodobha omunye umsana. indlala ma Mrazana. indlala Mrazana. bengifesa poto bengilambile Phansi ngisele. ene kade anganamuntu ongithengephulo Sikimphamazi ngisele. fike namhlanje khona hayi mna mara kuyisa kathandeka khona ngeze ngabuye Ma ngisele. nakamanzi Hlala phasi apha. nakamanzi sela mama ma Mapule. ma Kokwakho. Ngisikhatsha ngamanje nje ngifuna ukwehla. Yizwe kuhle indaba kho le. kuyaxolisa Uthi wenza njani umuntu ongene ekamereni lo? ma nguye engihlekisana naye amalanganyana la Wakwabani? ngokomthweni Kwakwamsweni. Usebenza phi? akunamaberego amahle yena unamaberego amahle akaholi ngenyanga uzombona ma uzosapota uzosondla ngendlela Akaholi ngenyanga. hlala nemali Ukhola nge-49. awa Ngilaba be-49. awa hlala
nemali yena uhlala nemali unkarela lokho ngiyinto engimthandela yona Mapula ma khona ngingabone emehlweni ngibona kuhle emehlweni kodwa umsana lona ngena lapha ngibonile kunento esidunini sakhe apha into esidunini leya izosivikela abanenge botsotsi ungawara ngibone kuhle sigidi ma uyamazi ubereka ngaso itelevision uyayicala ubereka ngaso ma yeyi kunofelana etelevision uyabazi abantazana babulawa basana banje ngiyazi ngakhanjelwa nguyihlo ngingivuthela amanceba ngakhanjelwa nguyihlo mntanami ngingalahlekelwa nguwe ngingalahlekela bentabo mntanami ngekhe ma into ngibawa kuwe yinye linto angiyifuni kulumusi linto engakwami uyabereka sikhathi njenganje amadoda wasiza emsebenzini wena umragela ngapha uthi ngena ngakwethu apha iginza uyeba yini yini uyeba ukuthi sikhona ukudla ngithi usalamba asinakudla nobaba wasitshiya yena uyabona nama ngibereki nawe ngale ncemeni ngale uthatha isikhathi ukuthola imali wopesi kwanele mntwana kwanele ngiba ungilibalele ma ngiba ungilibalele ithe wopesi ukwezana ngangibulala ithe wopesi ithe wopesi yabona plastic utshwala kunasono sono sinomuntu kwaya utshwala kunasono Brahma ungethele into engathi iyachisanyana mani uyababa lo sabi sayidanyana sabi ukuthi sayidanyana kusho uzabona iplan yababa tete ukuka nayo fika nayo azabona inyana ebotele engathi ungasphiwe Brian kungani futhi awuthi ichazele Brian uyabona umapule Brian akusemfazi inyoka sephethu dragon babona idragon inyoka incane umapule mazi emva kwakho konke ngimenzele khona konke uyongenza manje awutshele mina umaphulu wenzile sazwisiselo wena sowuzinikele etshwaleni manje thingixoxele mfana ukuthi yabona utshwala utshwala mfethu nisongcono kahle nisuzangcono blind ngendlela ukuthi vele ngiyasiza i-grade yabona so prime ngizobuhlungu mfethu buhlungu yabona sure utshwala mfethu angeke kwaba isolution in fact bona beletha inkinga ukudlula lezo onazo utshwala nobhayi ngeke savuka sisolve inkinga khona bekungekho utshwala ngalesikhathi fakiginza wena okwakho nje ukuthi kumele wamukele ngitshele mamela mina ngikutshele-ke khona ngiyangidala dala ngihamba nendlele Steve uke wathanda umuntu Graham wamenzela yonke into waqeda wacrossa ufuna umfazi ngimthethe wesibili uzibuza ukuthi uqala uyephi kodwa ngazitshela ngeke ngazi amanye amadoda amaningi ayazibulala ngenxa yomfazi manje wena zibuze wena ukuthi njengoba uphuza utshwala kambe lesikhathi uNkulunkulu adala indoda zakhe amdale indoda ukuthi le azohlula inkinga zayo akunamandla kuyadlula indoda khawathenga but anyway kunala sonke abantu sidlula khona kodwa yotshwala nalento naloku decide not the solution so bashaka
I wish ngami uzikile usopa. Uzobashaya. Yabo? Uzobashaya. Uzobangena. Uzobara. Yamba. So, great, right? W for Team 5. Yeah. Team 5, yabo? Uzabe uqedelele kusasa nangabe usabafuna. Nginestress, bra. Mafika kuphela. What the shop? Martin, I'll call you anytime I'm available. Umuntu uyalala lapha. Aphela kengeze ngizangazi. Kwenziwa ngumntwana. Hayi man. Asholikisa. Uskrush. Usuyabona bona msasimuntu. Azombulala. Yesu uzombulala. Mina bengimthanda. Isela abantwana noma katangana ahlakumiya hathanda nyana wenza nabantu bakhe bayamthanda. Awandre. Makako nivukile? Ngivukile ngoba ke ngiyalala. Umraro yini kanti basukusa ngenkotlelo kuseni kangangizivasile khani wenza njani manje sokhipha lezi sikuneni umraro yini khani umraro yini awa mani makhami sekwenzakaleni ngapula nobani marobo khamba nayo izolo lo usaphethe indaba leya into abona isondozele enkamereni leya makanti usaphethe indaba izolo leya hayi nokho ihliziyo yami iyafutha awa mara ihliziyo yami ibuhlungu isela abantwana ngizomlisa ngizomlahla ma ungawari ngiyomlahla ubuyela isokane leya ngiyomlahla ngibuyela kusobenda bami ngibuyela kuyiseli ka-100 khululeka ma ubawa ma ngiba ukhululeke kuhle izinto ozenzeli no kodwana ngathanda uyangizwa ngawubuyela kuyisela abantwana ngiyokubuyela kusasokho sasekuseni khona umuntu akazibathanda abantwana yazi into engiyibonile kuwumntanami iye uthanda imali lo muntu laba umthandi ukarwa imali yakhe leyo lapho ithando likuloya msana phambili loya khona kunjalo mama alo ngendlala siza kulala njani silakahle uthanda imali ukudlula abantu abakwabo bangabanoyise ngiyabathanda babe nento zobahlagisa ngiyabathanda bona uyazi ungibona ngivuka ekuseni kangaka ibhudango mntanami uyazi ibhudango abantu abakwabo bobabili balila kabuhlungu uzela abantu ekhaya apha bayabagagahlela omnye ubambalo omnye uyazi abantwana bayaphunyuka balila kuphela ililelani hayi ngithi ngiyalala ibhudango liyabuya awa ma mara lingilimazile liyathusa kamusi ngikuvuka ekuseni kangaka msawukalali nethi ukuthoma nabokuthoma engibambileko lafika ngabathe ngiyakhafula labuya iye kulila uthandreka lo nofowabo iye uyazi balila isibibithwane esinye abentwana manje ngiyacabanga lo muntu akazongibulalela abentwana awa ma yena ngekhe kuthi yena ngekhe akazongibulalela abantwana lisimali ngizobuya nasifona ngiyalila ngazi ngibani inombolo ezangizazi ngathi lifoka lela
Hayi inamba zakhe zibhaliwe akusingizo lezi. Zakhiwe nguye. Hello. Yebo. Hayi mama loya. Awasivukile singezwa nina. Lo liba nehlonipho. Awangazi uqinisile angazi bonyana ngikhuluma nobani ekuseni kangaka. Ngizothi ukhuluma nobani? Ungena ngawakho. Mahlangu. Hawa angikwazi awakhuluma baba ngene endabeni. Hawa mani yini manje ungitshela yona lekuseni kangaka? Hawa ngeke. Ubongani? Uyise likathande? Hawa mani ungasho njalo. Hawa mara yini lo ngitshela yona le manje kuseni kangaka? Hawa mani. Hawa Mapul. Hawa. Hayi mani. Hawa. Kalo mthusa we. Hayi. Hawa mangeke. Mapul. Mangeke. Yini mna mini. Tshela mina. Tshela mina. Ngabe khuluma nami mntwana. Yini batsho yini? Batsho yini? Bajise kathanda asakuba. Mangeke usomela mali ngiyamthanda ngeke. Mangeke ngiyamthanda sana nami mayekhe ngatsho. Mangiyamthanda usomela mami ngeke mangeke. Basizibulele ma. Mama basizibulele. Mama sizilengizile. Bathuzakile bathuzake ngenrambo. Bathuzake ngenrambo. Apa tu betul tak tekan ni tu sipila kau wheelchair ingka pace. Damna boy, like wheelchair me for life. Habas. Maragi pegi le los kawan. Malang ni nak uang pop. Dekat tu jangan mau kata pece. Ibu cuma nak pece aku nuan pop. Oh, before zaman sama mati. Hai sana, kita lemah. Kau kuat. Makasih. Makasih. Ya sudah.
nna ke botšhela setawa sa mapelelo ke nnile bona e baya yo eo a ke sekana ke ba le enga jale mme wena nna ke rata ditaba tša batho ga botse ntate wa ntena ga botse wa ntena ene o rata jwala ene o roga mosadi o that's why ke motšere mosadi o ka moša spotong se seng thabeneng o ba ke gama a ke bolele Jerusalem.